believe we have number... Kare kau ngā nama e tuatu nei ki runga I tēnei o ngā hiti. Our names aren't connected to our kaitākoro here on the court te whānau. Engari pai noi ho te hera. Ka haere tonu me tēnei o ngā kēmu whakahirahira ki tēnei o ngā kōti. Arā hoki, me mihi atu ki ngā kai whakahaere, ngā kai āwhina o tēnei o ngā whakataitai nui o te Super 8. Arā, me mihi atu. Kia New Zealand Carbon Farming, kia Whakata Māori, kia Baileys, kia Caltex, arā kia rātou hoki a Polo Projects. Ngā mihi nui kia koutou, ki te āwhina tia mai mo enei o ngā kēmu, o enei o ngā kaitākoro, enei o ngā whakataitai whakahirahira. Arā, kua timatake te kēmu I tēnei wā, kia rātou Rotorua I te pōro. Believe it'll be Rotorua in the blue, goes back court, and will return to the hands of the black team there. Passing it to just outside of the three-corner line in the key. Great passing we'll see throughout this entire game. Good patience from Tamatane. First shot goes off. Going down the 49, te heha. Kua karangatia, te pōro kia hoki atu kia rātou ki te timapango I tēnei wā. Rotorua Boys High in the black, and Hamilton Boys High in the red. A lot of patience we'll see in the first half of this game. Ka kite I ngā kai tākoro. E āta wānanga, e āta titirona ki tēnei o ngā kēmu, hea rātou e tākoro. Ai, he pai hoki. Te kuru whipitoru tuatahi o te kēmu kia rātou o Rotorua. Ko kia tiki te tima whero I nānei. Neke haere I te pōro e kimi ana I taua. Wāhi pai hei kuru I te pōro. Okay, te kopuna. Rotorua tiki roto. Oh, te whanau. Te ahua nei. Hamilton Boys High School in the black, Rotorua in the red. That makes more sense, as I've seen in the Rotorua boys team wearing more red. I te wai hare ana au ki Rotorua. Engari, ngara tonu ki te whai atu ki tēnei o ngā kēmu whakahirahira. Kua karanga hia te Palmerston tuatahi te ahua nei. Karei te mohio haha ai tino āta whakamahi tō rātou Palmerston tuatahi I tēnei o ngā kēmu. Engari, ka whai ake I tētahi kōrero mai ngā kai whakahaere o ngā tīma. Ka kite hoki heha tā rātou he āta wānanga, heha ngā momo kōrero e aki I o rātou kai whakahaere, I o rātou kai tākoro aroha mai. Engari, tāngana ki te titiro, ki te pēr. Kia rātou Hamilton Boys High School I te kuru whiwhi toru tuatahi o te kēmu. It was a beautiful shot, by the way. Just on the corner left of the three-point line. Free shot. I'm guessing I tēnei o ngā kēmu e te whānau. Ka kite I te nui o ngā hurei nui nei. Again, the Super 8 kēmu e ngana ana rātou ki te tākoro ki ia o ngā tīma Boys Highs o Aotearoa whānui. Nō reira, he pai tēnā ki au. Ngana nei ngā tamatāne o ia o ngā kura ki te pakanga tahi kia rātou anō. Hei ko hoki mai ngā kai tākoro ki te kōti nāne. Ka ngana pēa ia rātou ki te titiro, ki te ata. Vai te ahua nei kia rātou te timapiro I te pōro. Hoki mai, aroha mai te whānau. Full court drive. And beautifully done there, te whānau. Ka pai kia koe. Kia, Hamilton Boys High School getting the first dunk of the game. Oh, free court there, so that was all his to begin with. Arā ka hoki atu ki ngā piro e rua. And one, ka whai atu I te kuru. Nā rātou Rotorua. E rua ngā piro I tēnei wā. Ka whai hoki tētahi. O ngā free throws I tēnei o ngā kēmu, te kaumā ono o Rotorua. They are the home team as well, maybe they have the home advantage here, Rotorua. Ka whai atu ia kirikiri roa I te pōro. Full court pass.
Kauru ki roto engari ka whai atu I te rebound ki reira. Ai, e tatari ana. Oh, beautiful defense being displayed mai ia Kirikiri roa. Te pai hoki, ka hoki o enei o ngā kai tākoro engari. Ka ngana te pōro kia puta ki waho. Ka hoki atu te pōro kia rātou o Rotorua I te āhua nei. Engari ka titiro pēr mena kua puruhia I tētahi o ngā kai tākoro. Yes, beautiful defense being displayed from Kirikiri roa. And beautiful sportsmanship as well. Āwhina tia I ngā kai tākoro kia piki ake mai te papa. Ai nā Kirikiri roa te pōro I nāne. E kimi ana I tētahi ara hei whai mai te kokona. He pāhi pai tērā. Ka pātu I te rime engari ka puta o iho. Ka kuru mai I te taha māwi o te kōti. Mai waho. Ka pātu I te papamuri. Ka hoki atu ki ngā pōro o te simapango. Ai pōtiri ake ngā kai tākoro I nāne. Kia āta wānanga, kia āta titiro. Kia ahunei kua pā atu mai te nekehanga o te screen rā. Nō reira, ka hoki atu kia rātou ki te tima whero. E kite ana au, he kaha ake ngā defense styles. Tērā pēr, he pai kia rātou. Kāre anō I whai, engari, ka hoki atu te pōro, kia rātou o Rotorua. Ai, kaha rawa nei, ka rātou hia I te pōro te timapango. Ai, he kemu tere tā rātou. Ka hoka tatari mo te tima. He takahuri. Ai, ka hānei ngā kai tākoro nei ki te whai atu I te pōro. There we go again. Ka whai he kuru whiwhirua tērā mai a rātou. Kirikiri roa. Ka whai ko tēnei te wā whakatātu suarua kua karangahia mō tēnei o ngā kēmu. Nō reira, ka āta whakaro he hanga momo rautaki kia whai atu nei ai a rātou a Rotorua. He rima piro o noiho te rerekētanga. Just 5 points difference at the moment at te whānau, but we can see that Hamilton Boys High School is playing a great defensive game. They're trying to keep that ball, they're trying to trap the ball in the corner so that they can try and get the backcourt call. Engari, he uaua hoki nā te pāhi o ngā Rotorua, o te tima o Rotorua, ki te whai atu I te pōro ki tō rātou taha, but it's just, how do they get around that? Me pēhea nei, he ha te aratika kia whai atu ki tēnei o ngā pōro. Engari, kangana nei ki te whiwhi, I te rautaki tika, I te aratika mā rātou o Rotorua. Aha koa kei Kirikiri roa hau I tēnei wā e mātaki nei, e pāho nei ki tēnei o ngā kēmu whakahirahira. Nō Rotorua hoki ahau, so I'm kind of on edge with ko ai te kai, ko ai ngā tima me whirihia e au. Ai, te ahua nei, he kōrero itsi, he whakaaro itsi, he rautaki itsi. There we go, we see our boys re-strategizing on the court. Just getting our heads back into the game. Wai. I do want to just acknowledge the fact that ēnei kai tākoro, e kite ana au, tau te kaumā tahi, tau te kaumā rua, tau te kaumā toru. Yeah, 11-13. Rotorua comes back from that timeout with a good layup there, bringing them 2 points closer to Kirikiri roa. Nice passing we got going on here. Patient game, Tēnei wā, drives inside to the corner shot, Kyle. Te pai hoki o tēnei o ngā pāti te poro, Kyle. Kua karangahia, te hikoitanga, a travel. Mai aia o Kirikiri roa. Hoki atu te poro kia rātou o te timawhero. And here we have it. Wouldn't really call it full court defense. But we do have that one person following along the ball, just so that they can get trapped in that corner to the opposition side.
The ball returns to Kirikiriroa's hand after the ball touches Rotorua and ends up out to court. He ha te ara e whai, i te kokona. Kau, ai ruanga screens. Tata tāhangia I te poro ki reira. Returns to the hand of Kirikiriroa. Rima miniti me te hape e toi ana ki tēnei o ngā kemu. So I te ahua nei, te kauma rima miniti mo ia o ngā mahanga o tēnei kemu, and we also have a stop clock at te whānau. Mai te kokona. Hoki atu kia rātou I te tima pero. We have two staying behind. Strong defense there, trapping them in the corner. Struggling to find a pass. Corner shot gets intercepted. Ai, ko ngana I rātou Kirikiriroa, e rua no ngā piro mai tērā leia. A tāhua hoki o tērā purei. Here we go again with a two-man trap. Kāre te poro ki Awai. Kia Rotorua. Substitutions coming in I tēnei wai a te whānau. Again, ki te pirangi au, ki te tukui ngā mihi ki ngā whānau, ki te kāinga. Aroha mai to you guys, we don't have the names connected with our numbers on the court. Reira, ka hua ua ki te kōrua e pāna ki ia o ngā kai tākoro. Engari, te konei tonu rātou e tākoro ana, engana ana ki te whai I tēnei kēmua tāhua. Hamilton gets the ball back. Rā kua whaingia I a rātou ngā piro e rua anō. Kua whitsu piro te rere kētanga I tēnei wā. 5 minutes I hoki e toi ana. We have a stop clock and we also have a shot clock. O mai te kokona, Rotorua. Ai we, kua taka engari kua whai hoki a Kirikiriroa. Mai waho, kuru whiwhi toru. Ka pātu I te rimi o te ka pai. Rotorua I nāne. E ngana ana, he ua hoki ki te whai atu I tētahi aratika. He whakawhitinga ki te haere. Mo ia o ngā tima. Ka hoki atu te poro ki a rātou te tima pero. Te kahoki o rātou o Kirikiriroa. Beautiful defense there. They position themselves really well ki runei te kōti nei. Kia kore rātou o Rotorua e ngana ana ki te whai atu I te poro. Mai te kokona, he kuru whiwhi toru pēr. Wangana! Ka mai te kaumā toru mai I a Kirikiriroa. Ko whai atu anō. Ara! Ko whai atu rā I ngā piro e rua, ka whai hoki I te kuru whiwhi tahi ki te rārangi tuku. Beautifully played there. Kirikiriroa taking a bit of a lead I tēnei o ngā wā te whānau. Te titiro. Hara ko pai. Ka pai. Ko ke te poro ki a rātou Rotorua. Beautiful defense being displayed by Kirikiriroa. There you go. Two man. Leaving one open though. Ka pai. Kauri ki roto. Engari. O kua whai atu. Ara! Te tuku nui tērā. Koera te hiahia o Rotorua I tēnei wā. Mēnā ka whai atu I a rātou I tāua poro ki Wainganui. Ka whai atu ngā piro maha. Just because we do have our two-mans on one player, just to keep that defense strong and try to snatch that ball back early from Kirikiriroa. But Rotorua just needs to make do with that and try to find that opening player that will be left empty. Now we have a bit of a man-on-man play. Trying to switch it up a bit.
Wai. Ko ngana kuruwhiwhi toru pēr. Wā, ngana. Te kaumārua e ngana ana I te kuruwhiwhi toru aroha mai kia Rotorua. 10 points different I tēnei wā I te whānau. Wai, kirikiri roa. Playing it slow. They're playing key defense there, Rotorua, but leaving the outside open. Risking the 3 points though. O, ko ngana kirikiri roa ki te whai. Te hai nāne. Little dip pass. Get over that block, and there we go. Ka whai atu I taua. Tahi miniti, o rua miniti e toi ana I tēnei wahanga tuatai o te kēmu mea kirikiri roa. Will they make 22? Ari tēnei wā. O tērā pia, he rua te kaumā toru. Alright, 23-99. There you go, strong defense already being displayed. Rotorua, ka hipa I a rātou. Ua ki te whai taua piro, ka ngana anoa kirikiri roa. And there we go. Alright, e ngana anau ki tēnei o ngā tīma, te tīma pango. Beautiful intercepts being displayed the entire first quarter of this game. There we go, managed to get past. Rotorua has to try and find out a different strategy, has to figure out how they're going to get past all these defenders without making these long passes being lobbed. Ooh, ka ngana rata ki te whakaora tonu I te pōro outside, kuruwhiwhi toru. Off the rim. Rotorua I nāne. Kare kau he piro ki reira I te āhua nei. Ka te karanga. Ka pai. Ka whakawhiti e tahi kai tākoro ākirikiri roa I tēnei wā. Probably just giving our first quarter players the time to rest before the second quarter. With a minute left to go on the clock. Ko hoki atu te pōro. Kia Rotorua, it will be 2 shots. It will be a shot foul. Ka pai Rotorua. E pai te piro tuatahi. Ko ngana ngā piro e rua. Ka whakaiti I tēnei o ngā wahanga, tēnei o ngā piro. Te kaumā whā te rerekētanga I tēnei wā. Kirikiri roa, good passes. Almost got the intercept there, kuruwhiwhi toru. Pai te paparimi. Kaumātahi o Rotorua, e kimi ana. Beautiful defense. Ka ngana ki te whakaora I te pōro and gets the N1 Rotorua. Ka whai atu I tētahi kuruwhiwhi tahi mai te rārangi tuku. Tori tika he kona e toi ana hoki. Au we. Has been an 18-minute first quarter. And it's good. Ka pai kaha rātau, ākirikiri roa mo e nei he kona tori te kau, e tatari ana mo te wā. Ka. Whakaroe ko timata ke engari. Te whakawhitinga ki te haere. Timata I te wā. Kirikiri roa e neke pōturi nei, slowly making their way to the ring. Right, bringing it in. And full block there, Maia Rotorua. With just over 10 seconds to go on the clock, Kirikiri Roa still has the ball. But 6 seconds on the shot clock. Kuruwhiwhi toru pēr. Ha ngana! Ha pai. Rotorua I nāne. Ka ngana I aia ki te whai. I taua whiro mai te kōnti. Mai muri o te kōnti. Manages to get the half-court shot. Oh, we'll take that. That's still some points.
into getting back into our game. Re te whānau, that was crazy. Ka ngana tonu au ki te whai I ngā ture I tēnei wā, mena ka whai atu I ngā wāhanga e rua, or if we are during our 4-quarter game, he rereke pēr e nei kemu Super 8s. Engari, ka wai hoki konei, I'm going to wait until our boys get back onto the court, ara ka whai hoki, ka whai atu ki ngā mahi, hei te wā ka hoki mai nei tamatāne, rua te kaumawari kia kirikiri te kaumawhitu kia Rotorua, be right back when they get back on the court at te whānau. Whai te whānau I tāua nei, ki te hoki mai ngā tamatāne ki te kōti, hei timatai tēnei wahanga tuarua, o tēnei o ngā kēmu whakahirahira. It is 28 to Kirikiri Roa, te kaumāwhitu 17 to Rotorua Boys High School for our lovely Super 8 game here. Now, I did want to also acknowledge that Aya Kaitakoro being year 11 to year 13, our high school boys. Also just want to say, born in 2009, some of these lads. That makes it the same year that the first Avatar movie was released in cinemas at the whānau. And I just wanted to say that's quite a funny little fact there for these tamatāne. Definitely makes me feel a bit older than I thought I was, engari. Oh well, Rotorua I nāne, with the poro, managed to get past defence, aye. Strong defence from Kirikiri Roa, being trapped in the corner there, ka hoki atu kia rātou anō. He paku kōrero mai te kaiwhakahaere o te tima e kōrero ana, kia tau te wairua, just take your time down on that court. No need to rush it at this point in time, it is the second quarter. Just a 10 points difference. Not the biggest difference in the first half of these games. Tries to drive it in the key but gets blocked out. Te kahoki o ene kai tākuro o Kirikiri Roa. Tries to find that pass. Ka whai atu I te kuru. Tara ka hoki atu te pōro kia rātou a Rotorua I te āhua nei. Mai te kokona, ka whai atu kia matahi kia nama waru. He ua ki te uru ki roto, we always have that 3-man, but it doesn't matter. Kei aia, just from the corner, little jump shot there, ngana ana ki te whai ngā piro e rua. Closing in our differences and our points. Kuru whiwhi toru. Te nui hoki o ene kai tākoro hoki e tahi. Tries to find their way in, returns to Kirikiri Roa. And there we go, hard to defend when you're running backwards at the whānau. Ka pā atu. Ki te tima pango ka hoki atu kia rātou a Rotorua. There we go, it seems we are doing a bit of a man-on-man defense I tēnei wā te whānau. Just trying to make some reads here on the court, just trying to understand how hard. Hua pana, engari koe ngana ki te whakaora I te pōro. Drive straight to the key, beautiful pass.
No call here. Kuru, Whiwhi, Toru, ka ngana ki te pātu I te rimi. Shot clock goes off, but it returns to Kirikirurua anyways. Tāhu nei kua kahake ngā panaanga, kua kahake ngā nekehanga o tēnei o ngā wahanga tuarua. From the corner, ka ngana tu ki waho. Touches the rim, but returns to the hands of Rotorua Boys High School. Good ball movement here. Trying to make his way to the key. Engari ko ngana. He hikoitanga. Ha, ko ngana he kuru mai a rātou o te timapango. That of course being a foul from Kirikirurua. That's Kiwaho. Ai, he ua ki te whai atu I a rātou o Rotorua ki te uru ki te ki. Shot clock goes off. Beautiful defense being displayed here from our boys in the black. Alright, Portsuri Haere, Ata Haere, just making all these big passes, trying to move our defenders around. And then hoki atu ki Rotorua. Makes his way down the court. 3 defenders follow. So we've got a full court on Rotorua's end. Almost manages to get that layup in. Alright, Claude Kiroto. Good post there, just comes outside of the rim, returns the rebound. Hea he Tauranga, I tāhu nei ka hoki atu ki a rātou te tima whero. Ai. Why? Good passes. Beautiful defense. Kauru ki roto I te ki. Ai, ka ngana. Kia uru ia ki roto ki wainga nui o ngā kai tākoro e toru. Kei ua mā rātou ki te whai atu. Oi he whai, who's going to get it? Who's going to defend him? If we all go at once, we're definitely going to foul him. So, ki te āta whakaro rātou. Managed to get it and also gets the N1, meaning ka whai atu I te kuru whiwhi tahi. Mai te rāringi tuku. Still keeping a steady lead now, Kirikirurua, managing to keep themselves a 10-point lead I tēnei wā. Engari ka ata, te mena e ngana ana Rotorua ki te whai atu I tētahi ara. Beautiful way to get around the defenders there. Another 11, mai a Rotorua in the middle of the key. And makes it in, Big man tings. Koera te mea I ngana ara e au ki te rongo mai ngā kai tākoro. Ka pai. Pai hoki te nekehanga o ngā kai tākoro. E kia ana ki te neke ngā defenders mai te ki. Mai te kokona he kuru whiwhi toru ka tū te tīma mana. Rotorua I nānei. Te rua mā rātou ki te whakahoki te pōru ki tō rātou nei taha. Mai te kokona. A little bit of a cut there. Again, just struggling to find their entry point, the Rotorua. Just have to make it. Just have to go for it. Nua Pitu. Te aia. And koera te wāhanga whakatā e karangahia I a rātou a Rotorua.
Widening the points now, we have 13 points lead to Hamilton boys. And again, I just do want to say that Rotorua just need to try find their opening points on their side of the court. They're struggling to kind of find those gaps that they can make it through. But then again, you could also say that Hamilton Boys High School displaying some amazing defensive play style. Like they're really good at grabbing that ball, intercepting the ball rather, trying to find those key passes that Rotorua are going to make, and then they already know it's coming, therefore they intercept that ball and get them those easy points. That's what's been getting them those points at the beginning half of the first quarter, which is why they're managing to get these big leads I tēnei wā. Engari, ko tāku noa kia rātou a Rotorua ki te kimi haere I tētahi rautaki e whai atu nei kia uru ki te ki. Me ngana rātou ki te whai atu I tētahi huarahi pai, tētahi ara pai, kia uru ki te ki, kia whai atu e rakuru ki rua. Ara, kia ngana hoki ki te whai e tahi fouls. They have to get those fouls by driving into the key. And they are quite a strong team, Rotorua. So it's just, I guess, finding that confidence to drive it in and use that body to try to force your way through into the key without drawing those pushing fouls, those defensive fouls. So we'll see if they can make that happen here. Rotorua. And a bit of a late call there from our ref. Returning the ball to Rotorua, perhaps? Or we black ball? It is black ball. Kiri roa me te kōroi nāne. There we go. Always having movement there on the court, knowing exactly when the ball is going to be for the three. Kuru, 50 Kuru. Beautiful pass there into the beautiful shot from number 23, I believe. There you go, driving it in, just make your way in. Ka pai. Koera te hiakia o Rotorua I tēnei wā. Just making their way down the court, trying to get past defense, which is easier, which is harder than it sounds, because kiri roa. Te kahoki o rātou kai tākoro for a beautiful defense being displayed. For another Kuru 50 Toru. Managed to get the rebound, Rotorua. There we go, already 4 defenders back on their side of the court. Again, just make your way in and get it up there. No foul. Alright, for coming out here. Let's see what we can do. See if we can widen this lead at the moment. From Ono Te Koro in the black. There we go, just drive it in, outside pass, drawing in those defenders. And gets the rebound. Quite good passing. And there goes the intercept again. They're looking for those wide passes. Nothing called. And there we go, another Tuku dunk there from Kiri, Roa number 7. I believe that's the second dunk of the game. First point of his was a dunk as well in the first quarter. Drive it in, try to find that opening. It's okay, but now you know that they're going to try drawing those fouls. So that's what you want to find. You want to try draw in the fouls. Just try get up as hard as you can. Kuru, 50, Toru, off the rim. But gets the rebound. And go a little jump shot there just to tip it in over the block. We got man-on-man defense in 9A. Kiri Roa widening their point gap with almost a 20-point lead. Touches off black, gives the ball back to red. And still keeps the ball alive, maybe. Unfortunately not. Heads it back to Kiri Roa.
Love the communication I'm hearing on the court as well. Drives it in, over the block. It's a nice high layup for getting over the block as well. So play hoki pēnā ki Rotorua. We do have 2 minutes left on our clock right now at the whānau. Rotorua drives it in, draws those fouls. Good sportsmanship being showcased here at Rotorua, Tui Ridge Park, I believe it is. Good to see that our brothers on the court also help each other up, you know. They're not just they're trying to enjoy the game, they want to play their game, but at this point it's not really anything to do with, I just want to destroy you, you know. It's not that kind of game at the whānau, it's brothers versus brothers. Substitutions coming in. Beautiful patience from Kirikiroa. Tries to make his way in, finds that empty defender off the rim. Already trying to trap, but there goes the foul. That's what you want to draw in. That's the struggle of defense nowadays in basketball at the whānau. Defense position can be a bit of a struggle. Of course, you can't be reaching too far in just to try to get that ball in. You're trying to stop the player as well as the momentum of the ball. And there we go, you already have it from 5 fouls to Kirikiroa. This is probably how Rotorua could get these points back from getting these free throws in. They're going to be getting 2 free throws from every foul that they take. Rua minute toia ana I te wānei. Both of them are good. Ai koe nei pēr te rautaki a hia ai a Rotorua ki te ngana. Te whai a rātou. Ooh, there we go, a timeout as well. I didn't even hear that. Timeout here on the court, so I guess you could say my strategizing is quite correct at the whānau. We have Rotorua just need to be able to draw those fouls in. By drawing in these fouls, they can accumulate more points throughout the game. Ara e ngana ana ki a rātou ki te whai atu i ngā piro maha, e ngana ana ki te whai atu ki a pata ake ngā piro ki a rātou a Hamilton. In the offensive role, I mean. So by getting to their side of the court, trying to get back into the key a bit more and not try and make these long passes, while Kirikiroa is doing just that, and they've kind of perfected that role. They're managing to set screens, to move players, to set those easy open passes, and that allows them to get those good points, good shots and everything. So it's Rotorua trying not to get Hamilton to shoot these shots, while also drawing fouls, and Kirikiroa just trying not to reach too much on their defensive position now. Now that they're up to 5 fouls, it's going to be a bit of a struggle, because they're just going to be giving 3 points there to Rotorua from now on. Ka pai ka hoki mai ngā tamatāne ki te kōti i nāi nei. Ai Rotorua, just re-strategizing. Vai, Kirikiroa, hoki mai ai. Yeah, Rotorua karangahia i the defense, because they can play a bit of a rough defense game. They're able to. There you go, finding that pass outside. Still have movement, a bit of a fade. Calls the foul as well. Giving 2 shots to Kirikiroa. First shot's good.
Push makes it outside of the rim, and the ball goes to... Seems to be Kiriroa. Outside. Good screen. And returns to Rotorua. There we go. We can see that they've held back a little bit on their defense. Try not to get as physical as they were in the first half. There we go. Find that opening. Brings it up. Just off the rim there. Get the play there now. Minute left on the clock, I believe. Yeah, holding the ball there. Taking their time. They don't want to give Rotorua the time to bring back some points on the second half, or the second quarter rather, of the game. A minute left now on my. Jump shots. Returns to Rotorua. And brings down one with a reverse layup. MΑORI. Ka whai atu ia te kuruwhiwhi tahi mai te rāringi tuku. Being the free throw line, of course, at the final. Wangata. Play. 40 seconds on the clock. Kiriroa with the ball. They have 24 seconds, of course, to drag on. Let's see if they're going to take their time with this, or whether or not they're going to try and get just another point before the first half of the game. And it's good. E kuru whiwhi, horu. Kua tata kia rātou te rima te kau piro o tēnei o ngā kēmu. Rotorua with a 16-point differential. Ball will go to red. Strong defense still being displayed. Making their way on this side of the court, but Kiriroa gets it back. Ooh, I thought I was going to make it in for a second. I don't know why I found it. Anyways, that will be our first half of our game today at Te Whānau. We have 47 in the black team at Hamilton Boys High School. Kori Te Kaumatahi being 31 in the red at Rotorua Boys High School. And next half we'll be switching sides, of course, so we'll give our boys time to re-strategize and regroup, and then we'll be right back for a few messages. Ngā mihi nui e Te Whānau. Ariki, ki whakaata Māori, me MAORI Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions.
Take this for example. This wine turret doesn't look very well designed. So we called the tank manufacturer to check. We asked, why is the turret away from the side of the tank? They said, because it's always been that way. So we had to think. What if the turret was next to the catwalk? Sounds good. So that's what we did. Now the wine turret is better designed, better value, easier to use, and safer. I think that deserves a toast. Apollo projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. I'm Trevor Johnson and I'm a sheep and beef farmer from the Forgotten World Highway. Some of the country we bought was quite steep and difficult. We have pushed those blocks to pine trees. 1,000 hectares into forest and 7,000 hectares will stay in grazing. To me, it's just the best use of land. If you've got land that is not so productive, it's a marvellous way of increasing your income. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Wai, nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua o tēnei o ngā Kiwi whakahirahira, as in the second half, of course. We have Hamilton Boys High going now on the right side of the court, while we have Rotorua Boys High going on the left side, Hamilton being in the black, Rotorua being in the red. Ko pōkai hau short tōku ingoa, heuri tēnei, no Ngāti Whakauē, no Ngāti Parau, no Ngāti Rarotonga hoki, and here we are in Rotorua Tui Ridge Park, starting off our Super 8 second half. We go Rotorua, already moving the ball around quite erratically, more than in the first half. Call there, I'm not too sure what it will be. Not too sure if it is just a little fall over or whether or not it will be considered a foul in this game. Seems to me that it will just be a handover back to our Rotorua boys. Little piece to the camera. Ngā mihi kia koe tamatāne. There we go, good pass there. Kuru, whiwhi, toru, hei timata, he pai! E haka nei, e karanga nei a rātou te tima o Rotorua Boys High ki tō rātou kaitākuro, ki tō rātou hoa. And that seems to be already a first time out here. Maybe just trying to rethink about what their plan is, I'm guessing, kiri roa. But while they have their time out, I just want to give a big thank you, a big mihi to our kai whakahaere, our kai āwhina, our sponsors here to help you guys at home, help the whānau at home, watch our tamatāne here today for our Super 8s. Of course, we want to give a big thanks to New Zealand Carbon Farming, Bailey's Real Estate, Caltex, and of course Apollo Projects,
and give a big thanks to Whakata MāORI, who you're watching right now, to watch these tamatane play these games with your amazing commentator here, Paul Kaiho Shorts, being able to say exactly what you're seeing on screen and as well do a bit of a cheeky commentary here and there. But having a great time here and Kiriroa. Yes, remote commentary is a beautiful job at Te Whānau. Our boys here in Rotorua and I'm here in Kiriroa. Of course, I love being there in person, being able to see our tamatane play in person, as well as just being able to interact with the game on a whole different level. Engari, pai tonu tēnei kia koutou, te mātaki mai, ia rātou, e tākoro nei. Boys high, of course. Hamilton with the ball. Figuring out, just trying to read these new strategies that the coaches have created in our first half time. Kuru, Tiffy, Toru comes off the rim. Reset the shot clock. And rebound will go to Rotorua. Trying to find their way back now. Trying to trap them in that corner. Get them back court. From the corner. Seems they're doing more of a solid defense on pushing. Nice spin move into the corner. Hare kauhe wāhi kia whiu te pōro. Ball seems to return to them. Rotorua, I believe. Aye. I feel like I heard that breath from here. It's good. Aiko pai, ngā mea rua. 10 points different now, that's good. They're closing in those points from a 20-point different now to 10. Good movement here from Kiriroa, but it seems as though Rotorua isn't budging, not trying to create any openings for our team in the black. Oh, from the back in the corner, just a bit short of the rim. No call. Good intercept, but it was a good intercept there from Rotorua Boys High School. We'll return to the boys in the red. Ai, neke haere. Pai te kokona. Ka ngana pai ngā pāhi. Uru atu ki wainga. Aupa tāhaingia te tima pango. Pai te kōtika toa ka ngana ki te whai. Kaore, kauki atu kia rātou te tima pero. Ua te pāhi rā kia whai. Beautiful intercept there. Number 7 spin move, reverse layup is a good point there. Almost reaching our 50s now. Tima pango. Ai, pai te kōrero I runga I te kōti. Trapped in that corner, but calls the foul. Maybe they'll be giving... Right, could be on the back court. Again with a beautiful defense from Kiriroa. Ua ki te whai atu I tērā nā te kahoki o te kai ārai o rātou te tima pango.
patiently making their way down the courts. Tima Pango. Te wanga, kao. Ai ārai ana I te ki. Haere te hiahia I a rātou I ki te whai atu I era piro iti nei o ngā layups. Just making them force shooting those threes. Kauru ki roto. Off the rim. Brings it up. Takes it in. Engari ka whai atu. I te kuruwhipi. Rua. I believe this might be number 16's third time here at the free throw line. See what he can make do with this one. Is that a left-handed shooter? I need to check that one more time at the final. No, it is a right hand. Yeah, it's a right hand. Aroha. Good 2 shots there from number 16 in the red team. Wai. He ha te purei I tēnei wā. Wai ki Wainganui. Ka kimi, engari, te kaha nei o te pāhi. Au e, kua ngaro I te pōra, ka hoki ki muri I te kōti. Ai, ngana nei ki te whakaneke ngā kai tākoro o te whero. Good ball movement going on here. Red's not budging, therefore he makes the shot. Gets the rebound. Sima Whero. Haere ki tua o te kōti, engari ka ngana I a rātou te Sima Pango o te whakahoki ai te pōro. Ka ngaro. Ono mene tia toi ana ki tēnei wahanga tuatori o te kēmu. Good pass over our defender there. Loses control of the ball, unfortunately. Giving Black the chance to get a lob. Oh, where's te whānau? These boys in black doing a good job here. Good chemistry on the courts. Again, beautiful defense being displayed yet again. Rotorua makes it pass. There you go. Free opening to the courts. Gets that left-hand layup in nice and easy. Beautifully done. Still keeping that 10-point lead I tēnei wā, kirikiri roa, ngana ana ki te whakanui nei I ene o ngā piro, koera tā rātou hiahia I tēnei wā. O, ko ngana Rotorua. He uaua ki te whae atu I tērā pāhi kaha nei o na matakau maono. Ka hoki atu ki a rātou te tīma pango. Wai ka uru ki te ki, te kimi. Ka putaigo. Ka hoki te ngaro o te pōro engari ka ngana. Ka uru. Ka whai atu I te hapapea. Te kuru te, ai, ka whai atu ki te rāringi tuku. Hea te whi tuatahi. Ai, pai te kuru whiwhi tahi tuatahi. E ngana ana ki te rongo I ngā kēmu ki au ngā kōti. E haki I tēnā. Te kaumatoru me te pōro. Kauru atu, engari ka ngaro I aia.
haere te poro kia rātou te tima whero. Five minutes here, toi ana. Rotorua. Ko whai āwhina i a rātou. Te kaumatahi. Ka uru, ka whiu, e whiwhi toru. Kāra nei, kua karangahia he wā whakatā. Ai, he wā whakatā tēnei, kua karangahia i a rātou te tima whero. Ka reu te tino mohio mena ko tēnei tō rātou mea whakamutunga. Mena, this is their last time to call their time out. It is only the third quarter with 5 minutes to go, roughly. And we're seeing some good work on the court both sides. Rotorua has strengthened their defense quite a bit, forcing Kirikiriroa to make those 3-point shots, which is the correct plan to do in this point in the game. But you can't let Kirikiriroa kia whai atu i era piro maha mai i ngā kuruwhipi toru. So, koera te mea nui. E nei, kia rātou a Kirikiriroa hoki, kua kaha hoki tā rātou kai o rātou kai tākoro ārai ki te whai atu i te pōro, engari, kia kore rātou e hapa ai, e tuki ai, e tuku ai, rather, ki runga i a rātou a Rotorua. Just want to acknowledge the beautiful weather we have here in Kirikiriroa. I'm not sure about y'all there in Rotorua, yes, they are in Rotorua, Tui Ridge Park at the whānau. If you guys are able to go along and watch these tamatane play, that is where the Super 8s are playing. It is the 8 boys high school teams across the country, and they compete against one another in this beautiful competition, also called the Super 8, funny enough. I'm not too sure what's happening there, but we are back in the game. Karanga here to defense, mai tō rātou tima. Got a big crowd there up top on the second floor. Beautiful rebound from Rotorua. Good way to sneak past defense. Shoots it back out though. Need to find their opening once again in that court. Moving screen was called, it seems. It seems to be the case. Moving screen or double dribble. Now only a 9-point lead, so it is he pai hoki tō rātou rerekētanga o ngā piro ina anei. Ahara i te mea he nui rawa. Oh, he pai tēnā. Ka urua tiki roto, ka whai i te kuru. Kuruwhiwhi ki te rāringi tuku. Nā re kuruwhiwhi tahi noa. Ai! Kia Rotorua, rerekētanga o ngā piro i nai nei, te kaumatahi. So kaha, te rautaki me whai a rātou a Rotorua ki te whai iti nei ngā piro, kia rereke ngā piro nei. Te kauhepo nei toiana i te wā whiu, sakwa. From the corner, bring it in. And there we go, that's an easy free layup. Oh, almost stole that as well. That was some speed there from our Rotorua boy.
Kauru ki roto. Ai, pai tērā ki au. Ai, pai moi ho. Pass to the corner, Kuru, 50, toru, pea! Pai tērā, karakaturi ki te engari, I put up a three-pointer sign in my hand, ki mai ki te i tērā. Rotorua, kind of losing their momentum i tēnei wā, engari, me whai atu rāturi e tahi piro itzi, bring it up again, tangana. Kaumarua piro, I nānei te rerekētanga. How much time do we have left on this clock? We have 2 minutes remaining. See, they're risking those Kuru Whiwhi Toru I nāne, widening those point differences. Rotorua. Why? Boys on that right side of the court, not really farming on the left side. 4, 3, 2, 1. Tries to find a way. But Kirikiri rua ka whakahoki atu te koro. Ka nganei ngā piro e rua ka tai atu ki ngā piro o no te kare. Up. Brings in the foul. Giving them a chance to score 3 points to Rotorua. Kei te rārangi tuku I nāne. Tahi noi ho te kuru I tēnei wā. Ora he pai! Tahi minutes me te hawhi e toi ana. Tima pango. Beautiful dribbling skills there, making their way in and also drawing the foul. And then ai ki te whai e rua ngā Kuru Whiwhi. E ngana rātou Rotorua ke ringa iho, ki te whakahoha I te kaiptiu ana mapitsu. Maybe that's also just in the crowd, but I can see those boys on the second floor. E ngana nei ki te whai atu I tērā whakahoha tanga ki a rātou, kino nei. Keeps the ball alive, mai te kokona he Kuru Whiwhi Toru tērā. Finds it easy. There we go. Strong block there, number 16. E haka ana rātou ngā hoa o Rotorua. Kei hea te pōro. Te matoru. Ki raro iho te tahi minutes e toi ana. Ooh, bit of an offensive foul there, giving the ball to Rotorua I tēnei wā. Whā te kauma ono he kona e toi ana. Kangana pēr I a rātou. Ki te whai etahi piro I mua ki te mutunga o tēnei kwata. Kwata. Tēnei hautoru. Yeah, that's probably better. Kauru ki runga. Here we go, number 7 with the ball, number 7 from heaven. Oh, tata pai tērā. Ka whai a rātou te tima pango I etahi piro I mua I te mutunga iho tēnei kwata. Kauru, ka pai.
Kari whai te kuru hoki, he pai tērā mā Rotorua. Gives him a 10-second chance to try and make this comeback. Draws the foul though, it seems, giving them perhaps a chance for the 2 shots, or is it just backcourt? So therefore, 2 shots. I am correct. I know this game at Te Whānau. I played this game before, of course. Sweet. So we do have our 2 free throws, as well as, I believe, less than 10 seconds left on the clock. Ai, te whiki tuatahi. 10 points now, the difference. Hangana ia ki te whai atu I tēnei kuru tuarua. Black with a rebound. Ara! Te wahanga tuatoru o tēnei o ngā kēmu whakahirahira I te kōtsi namarua here at the Super 8's Rotorua Tui Ridge Park. Yes, I believe I got that right. Ko Pōkaiho short tēnei. Hamilton with 63, Rotorua with 53. 10 points difference. It's a great game we got going on here, Te Whānau. I'll leave our boys to it for now. I'm going to just let them have some time to, I guess, regroup, re-strategize, arako hoki mai, whai muri atu I tēnei. Nā mihino. Nau mai hoki mai ki te kōtsi I tamatāne mā. Rotorua with the ball I tēnei wā. 10 points difference. Kangana pēr I a rātou. He tere ake tēnei kēmu I te āhua nei. Ka hoki mai ki te kōtsi. Ka timata kaha nei. Kangana I a rātou. Kei tūmohi o iaha ki reira. Engari kua ngana tonu ki te whai atu I te kōro. He kuru whiwhi toru tērā. Kā kua hoki o tērā kuru. Ko tēnei. Ngā piro tatarawa mai te wahanga tuatahi o te kēmu. We do have 10-minute quarters Te Whānau with a stop clock and a shot clock. There you go, beautiful rebound from Rotorua. Trying to make that large pass down the court. Manages to get it back. Not sure what the cause there. Didn't really get to see if there was a foul, I guess. It seems that there might have been a foul call. Indeed, indeed, indeed. Pai tēnā. Tetsu piro te rerekētanga I nāne. I can do math at Te Whānau. Let's see. Tangana. I nāne rima. Oh, ono. Just say I can do math. Ka pai. They look more ready than ever, Rotorua. Good screen there from number 7.
Number ono for the 3. Ka hoki atu ki aia number 5. Kua kaha ia ki te whainga i te pōro. He aha te karanga ki reira I rongo ai I te whiri o te kai riwhi. Seems to me it goes to the ball in the red hands, but not too sure. Got some substitutions coming in. Got Matua with the towel looking into the camera as always. Good lad. Oh, he kuru whiwhi. Of course it is. Kangana ki te whai I te kuru tuarua. Kangana. Straight back into the game, Rotorua, but ref has to take hold of the ball first. 3 shots. 3 shots, maybe. Due to it being from the outside end of the court, of course. And rebound will go to Rotorua. Ball. He crossed the line, unfortunately. I thought that was quite clean myself. Outside, apply number 5 kua Rakina Iaia. Mai te kokona, kauru ki roto, number 5. Ka whai atu I te pōro mai. Tata ngaro I ai I te pōro. Tā tērā he pana! He pana I te āhua nei. He āhua ua tērā nā tōna rahi. Nā tōna rahi ka ua ake māna ki te whai atu ētahi karanga pai. Ka pai. Kiri roa me te pōro I māne. E rua ngā kuru hei e rārangi tuku. E pai. Ngā tamatāne ki runga e whakahoha nei ai, engari kei te ngana tonu, ka pai koe na ma te kaumā toru. Mai na mea rua. Tōki atu tōru kia Rotorua. Ko taha ake wakai tātoro te pana ake I ngā whakarei. O ko pātu I tōna waiwai, no reira ka putātu ka hare atu rā ki te kōro te rātoro te tumapana. Slowly making his way down the court I Lion, Te arahe pai. E kini ana I te rauta kina me te kaumā tōru ka tāhi. Ke raro iho. Ai! Under the hoop there, and then a cheeky little pass. Then it's tap that in. Good trap being set there. Nari ka whai te arai. Strong pass, still managed to keep it alive. Kuru whiwhi toru. E pai! E rongo ana I ngā hāparangi I runga rā. E ne tamatāne. Te te kokona I nānei kuru whiwhi toru. Kua whai! Te kaumātahi e piro te rerekētanga I tēnei wā. Oh no, oh he here. You want people to dedicate them all to the law, unless they come to the they never do. Go but they people to dedicate from outside, it's a bit long. We're doing a fast-paced game now at the final. Ball on one end, ball on the other. Rotorua just need to take the time a little bit. Yeah, calling their time out.
slow the pace of the game. Me whakapōturi haere i te game i tēnā. E tere neke ana te pōro mai tēnei taho te kōtsi ki tērā taho te kōtsi. Ko reira he uahua ake nā Rotorua ki te neke i te pōro tere nei. So, tēnā ka koera te whai o tēnei o ngā hui, tēnei te whai o tēnei wāwhakatā. Ke whakaro tika nei, ka hate rau me whai, ke whakapōtiri te game, tēnā ai te wahanga whakamisunga, ai te kaha te tāporo, engari hoki. Me āhua ta kāro tonu, mena he tere koe ngā wā katoa, he ua mātou sinana me tō hinengaro, hono pahina, kia uru ki te taupapa o te game, so just taking your time on the court. Boys High eager to get back onto the game. You know, they're on their 13-point lead. They haven't lost the lead since the beginning of the game. Rotorua have managed to bring it back. Closest, I believe, 5 points was the difference. The closest Rotorua has gotten. So we'll see if they can bring it back in this last few minutes of the game. 6 minutes. Hamilton still bringing off that strong defense. Here uru ai, mai muri o te tuara. Tatangana ia, ngari kiri roa. Kurua tikiruna kāo, kapai tui a Rotorua anō. Ai, Tori, mai te kutuna, Uriki Rotorua, drawing those fouls in the corner, maybe into a 3-point shot. Ako whaia tui te pōro, mai te papamuri. Te kauhekura on the shot clock. Wow, a beautiful pass there. Oh yeah, lovely pass straight into the key. Mans was waiting, but a nana ia te pai tērā tukuru. To the ball. Oh, black. Hapa I te āhua nei. Tatari mō tēnei o ngā rerekētanga, ka tatari mō ngā tīma ki te whakahoki ki tēnei o ngā kēmu, ka tahi ka timata i ngā kōrero anō. Nere mō tēnei wā ka tatari, we'll wait for our boy to see what's going on here, and then we'll just give it a few time for our boys to come back onto the court, and then, yeah. Pai te ki te ora pai tonu te tamatāne nei a te kaumaono. Good to see that he is still doing good on that court. Well done to our refs for letting that play out, for just waiting for him to make his way off the court and giving our boys in Rotorua the ball back. Man-on-man defense, it seems, just for this last few time of the game. Got a lot of energy still in the tank, so let's see what we can make do with it. Engari ka ua I te mea te kaumaono ko ia te tama nui nei o tēnei tīma. 3-on-1. This is going to be another dunk here for Kiri Roa. Ia I reira. Mai te taha I te ahua nei. Mai te taha. Oh wait, I don't have my whana, I muted my mic. Number 16's back on the court.
drives from the end line. Oh, it's fast pass, but Kirikiriroa is waiting for it. And good little tip off the block there. Steals it back though. Number 1 in red, Mana foul. Shiko kia te ki te tima pango. 5 minutes left on the clock at te whānau. Holds it. I pai te rārangi. I was going to wait until I actually seen the call being made. I was going to say something, but back to black. Back in black. There's a free shot there. Off the rim. Ka hoki atu ki te tima pango. Need to get those boxing out. Rotorua. Mono from the far 3. 5 seconds on the shot clock. Loses touch of the ball, calling a foul. Returning. Wai, ki te ora toni te poro I te tima whero. Rotorua I nānei. Oh, ko pai ngā wai. Nō reira ko hoki atu ki te tima pango ki te rātata o te courts. Kirikiriroa. Ai, te ate rautaki, maru he kona e toi ana, he kuru whiwhi toru. And it comes off black, hoki atu ki te tima whero. Good pass. Mai te kokona, kao kaurua te kiroto. I te kimi nei I ngā kuru. Nice. Ka te karanga. Tima whero. Te ua maku ki te kite nā te kāmera nei. Engari painoi ho tērā. Tries to tip it over, unfortunately communication wasn't there. Hoki atu a pango. Nari ka whai hoki, reset that clock, shot clock to 14. Number 7 with the ball. Kuru whiwhi toru number 9. Hoki atu ki te tima whero. Trying to find some piro. Stolen. Yeah, te whānau, I'm genuinely trying my best to commentate here, but so focused into this game right now. 2 minutes left on the clock, it seems. Another patient pass around until they do have 24 seconds. 10 seconds to go, rather. Trying to get the reverse touches off. And not too sure what the movement was there. Returns to red with a foul. Substitutions coming in. Go. Oh man, it's tough right now, whānau. Still returns back to red. Get those fast passes, but maybe Kirikiriroa wants that. There we go, gets the ball.
Good pass, bounce pass there. Unfortunately, he just loses the ball. His hand on the board. Minutes to go, whānau. Black with the ball. Good dribbling here from number 7. Te kimi nei tētahi ara tika. We do have our defenders trying to stick on to our boy in the key. Manages to get it back Rotorua. Te kahake tuku reo Māori. Te tae te kete. Ka pai he pahi ki te rātutaho te kōti. He kuru whiwhitoru. Ka whai atu, ka puta, anō, ka ngana. Ka pai te kaumā rima, te kaumā toru, te rerekētanga o ngā piro i tēnei wā. Te kaumā whā. Can I even match te kaumā toru? Ai, te tiru kia rātou kirikiri roa. Neke pause sitting age, trying to drain that shot clock, trying to drain. Oh, good intercept, Rotorua. Haere. Kirunga. Solid foul there. Seemed like it was a solid block on my half. Engari. Me whakarongo ki ngā kairiwhi i tēnei wā. Ka whai atu i ngā kuru whiwhi e rua. Kirikiri roa. Minute left on the clock, whānau. Kimi ana i tētai ara, kei muri. Te rua, ai toru ngā kai tākuru, ki tēnei taha. Pai koe ngana. Hikona e koe ana. E neke pōtiri nei, te kaumatahi piro te rerekētanga i tēnei wā. E ruana ki roto, nama iwa. E ka puta. Te rā te tono tōro. Koe ngā rei e rā te ki te whai atu. Ki te aukati taua pāhi. Kua taka. Engari ki te haere tonu te pōro. Ko tere te kim. Au e te whānau. 30 seconds went by extremely fast. He oi. Ko tēnei te mitunga iho, tēnei kēmu i te kōti Namarua here at Rotorua, Tui Ridge Park. We have the Super 8 Basketball 2025, Hamilton Boys High School in the black 77, Rotorua Boys High School in the red 66. Ko pōkai hau short tēnei, me mihi ni kātika kia koutou, New Zealand Carbon Farming, Whakata Māori, Bailey's Real Estate, Caltex, and as well as Apollo Projects mo tēnei o ngā kēmu o tēnei o ngā whakataitai. Ngā mihi nui kia koutou ki te kāinga, hei kona!